namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha ta kha live ban president leyi nga ta hi kha hi linka of course na event ya rockets and of course also single Mr. Post yeah, then from there of course ta kha hi lola hi DJ gift even then Xamaccombo of course ta kha hi hetela hi Xamaccombo Xama danger so previous mi nga ma hleketa yi suka kusuka mana yi suka kusuka now of course rocket vi va vona very va tlhela va buka i Ben president again eka event ya vona edan'wini so of course hi hleketa kahle a hi tsundzuka vhele ku hi lembe ra 2023 December of course ava fika va buka Hosi Mr. Post and then December 2024 fika va buka Ben president so I expect ku this time around ku fika va kha ku ya Hosi Mr. Post and stuff like that mavona mhaka leyiwa but of course I hi komisa ku Ben Mayengani the president 19 April 2025 rocket Easter Music Festival laha of course video yi kona already ku ri ka channel mina ni nga fika ni va against swona ku swi va swi nga ri fair because I expect ku fika va kha va cincana laha tani swi mi kuma ku i n'wamahungu se swi fika swi kha swi ri fair mpela and stuff like that ku swi nga vi kha swi teka side ro karhi ma vona mhaka leyiwa so a yi suka kusuka the first time Hosi Mr. Post a ti kota ku dlaya mi nga ma hleketa of course very insurance wa ti-fish a ya kombisa ku i la ku sabotage that event sa ku ri nyimpi yikulu a ku ri nyimpi yikulu a ku la ku sabotage but swona of course a ku ri some sort of entitlement na hava a wrong but of course vi ya kombisa ku hoyo a nge hi sabotage wa swi khansela and stuff like that and ni vona ku ri a yi updateni a yendliwa google rara or a nge siya okay a nge siya a xi haleni xaka ra ku fika ku na comment of course yi nga nghena ka Sundla of course from Nhlahla confidence hi yona yi nga notify hi swona so a hi vona ku ndla ka yona kahle Master T so loko ni landzerisala ni vuyeni kuma ku ku na postara yo karhi leyi a ku ri khale yi postiwini but a swi nga ti kombi ku i mani laha so swi va ku vanhu a va nga ri aware whether ku nga ku ri Ben Mayengani or ku nga ku ri mani and stuff like that wona mhaka leyiwa but loko se hi kha hi landzerisala na postara leyiwa yi publishiwa swi tiviwa ku i mani munhu loyi a nga laha xikarhi prior to that vhele a yi nyika hi hint la nga fatsela ku i gigi munhu yo pfumala phosa lero already a ri ku hinteni ku nga kha ku ta Mr. Post munhu loyi a nga tumbetiwa laha ka posta vhele ku nga ku ri Mr. Post and stuff like that and stuff like that mavona mhaka leyiwa so loko fika hi ya swi chekisa vhele hi ve hi kuma apologies hi ya hi kuma ku it's Hosi Mr. Post as you can see la nga fatsela ku ta lwa tinhlambi ta handzulana twala tinhlambi yo as you can see so ku ve ku bukiwa Hosi Mr. Post tanihileswi mi swi vonaka kwalana I don't know what happened but leswi of course swi nga fika swi endlisa swona kwalano so ku ve na swivulavulo swo tala kha ni cheka na ti-comments because hi vuye hi vona na big fans vo fuma favuka va fika va respond I'm not sure ku ntiyiso wa kona wu nga wu ri kona na hi responded hala mi hlwele ku hakela Ben Mayengani n'wina mi buke munhu hi nomo anyway good luck okay hi leswi a nga fika kombisa swona and then another comment hi tlhela tsala another comment a nga fatsela ku u chasa ngopfu mfana luya since January a kha a hemba a ku u ta deposita mali ka president swi tsandza a ku wa ta xavisa mathikithi a wu na mali yo ndla gig wena leswi a nga fika kombisa swona kwalano okay so what do you think Master T since a ku nga humangi postara ya Ben Mayengani swi clear ku swi lwa ku deposit a yi nga se humesiwa ku ku fike ku sungula ku huma ra poster first ya Ben Mayengani hi kona a hi veka hi swi tiva ku deposit yi nghenini and stuff like that that's how we work and stuff like that so what do you think as Master T or what do you say mina ni nga vona ku mhaka kahle ku vhele mina as Master T based on my analysis a expect ku fika ku ta Mr. Post ka nkarhi lowa sweswi which means hi December hi ta expect ku vona Ben Mayengani loko se ko karhi Ben Mayengani it will be a problem ku se swilo swi ta swi nga ha balance and stuff like that so mina vona ku ri mhaka kahle regardless yo i ncini xi nga endla ku Ben Mayengani a nga hayi mina ni vona ku ri mhaka kahle loko sweswi of course ku vuye ku tekiwa Hosi Mr. Post swi ta endla ku va ku na peace
Ku na ti-fans ta Mr Post ta swi tiva ku hi December ku fike ku va ku ri beni Mayengani va ta swi twisisa na vona swilo swi ta swi ri ku balanceni and stuff like that. Yeah, and then of course hi vuya ka DJ Gift ka sunguta of course ra ti-18 ta April no hlamala hi post as you can see no hi fika hi scrolla laniwa hi fika hi vona a fika a tsala ku Pusha Daideng, welcome home boy. So as you can see, also no kwala no if you got poster 3 series. Yeah, you know famous ngopfu 3 series leyi nga produced between 2012 and 2019 kwala and stuff like that. So nga vula tani ku congratulations to him. Xitlhaveni BMW i chingeriwa ngopfu hlaya ku a xa movha. A ni tiku luwa wona a nga ri na wona na luwa Honda balade ko a ku endleka yini hi wona na I don't know so mara swona ku i na a BMW this time around so hi nga vula tani ku congratulations to him a swi vula swi tele ni swinguleni but hi congratulating guys loko munhu a fanda swa kahle tshika swo vulavula munhu i chuza movha loyi a lavaka wo na mhaka leyiwa so ya hi leswo DJ Gift leswo. Yeah, and then of course okay vuya ka Xamaccombo yeah as you can see date kwalano yale 18 April 9:28 time yeah loko fika nghena of course ya ka trending ya cheka position ya yena yena la vele ku scrolleni faster master T fika ku boom swona no hlela ni fikanga as you can see lo fika hi pfula la fika kuma ku a Xamaccombo wa ha ri ku karhateni as you can see se i le ka number 19 ka trending guys ni tshama ni kha ni swi vula as master T ku loko munhu a ze a nghena laha ka trending ya YouTube respect that individual respect swa hlupha swilo leswi swa karhata swilo leswiwa swo chansiwa loko munhu a ze a fika la so hi nga vula tani ku congratulations to him i tirheni swinene Xamaccombo i le ku beni swinene i le ku hi representeni as Vatsonga hi ta tinambara ku lala tinambara guys leswi hini hi vulaka swo vo master T ku lala tinambara swilo leswiwa munhu a nge fika vula ku hi le ku beni nomo hi le ti-views ti ri ku vulavuleni hi le ku trendeni so swi komba power ya risimu whether you like the song or not power ya risimu ha kota ku hi vona hi ti-views vanhu va ri ku streaming it means there is something about the song wena mhaka leyiwa so hi nga vula tani ku congratulations to him Xamaccombo hi been info massive respect mara na ku risimu leri ri more powerful than xigodi ne in terms of the views leri swi nga tlakusa swona ri be xigodi man xigodi a hi xindlangi leswi a hi xindlangi a xi bini tana ti vona ti-views already 138 in how many days in just 7 days hi ro risimu ra Good Friday leri a ku na rin'we yo number 1 I mean whether you like it or not hi ro number 1 yeah xi pfale ku pfala hina Xamaccombo xi be ku ba hi leswo ya hi leswo loko ri amukeli subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe I'm burning, antawanga umangilo kan lo sitivo, kula antle kaisa. Ish, I'm burning.